Duond bura mar ODM County Makwale kokalo kuom yiero mane en jaod bura ma Matuga Hassan Mwanyoha bedo jakom mar od bura e county no kuom thuolo machielo. Jokanyogo wacho ni gibedo gi winjruok mar geng'o gwandruok moro madipoka obedo yiero mag kor gwenge. Mane en jaod bura ma county no Zuleha Juma Hassan mabende ne laro thuolo mar bedo jakom olero ni oyie gi duoko makamano kolero ni gibiro tiyo kanyakla mar tego duond bura no kaka yo maneno ne giyudo kombe mathoth mokalo yiero mar higa 2027. Mtu mmoja hawezi kujenga chama. Na ikiwa imekubalika kwamba wenzetu wako tayari kuungana na sisi, basi mimi nasema ni sawasawa, na tumeungana, na baadhi ya majina ya watu yametolewa hapa kama mlivyoona, na tutaendelea kushirikiana, mimi na vice ambaye nitakuwa nimepawa, mimi na komiti yote ambayo tutakuwa tumepawa, mimi na watu wa Kwale, ili tuhakikishe ya kwamba ODM imechukua vitu vyote hapa Kwale. Team fresh ya Kwale County na team Mwanyoha ambayo tumekuwa tukilumbana kisiasa katika viti vya grassroots vya ODM. Tumekuja kwa consensus, tumekubali kuganyana viti, na kuna baadhi ya majina ambayo ya viongozi ambao tumekubali tukienda mbele kabisa, na tumeamua consensus kutoka polling station mpaka county level, na chama tutaweza kuwaeleza vile tulivyokubaliana zaidi.